Tang hadin baka sorkar kala de ban penbenah bala don hadu sangut ki bala syakta na ka kelam Omicron bakentup ya arngut na Ri Bhoi District ke badai na ka Shnong Saiden. Ka Bor District ha Ri Bhoi kala dang te pyrkhing ya ki pai ba bat ban Pyntreikam mi ki kyndon bala bu da ka sorkar ban yada na ka jing syakta ha ka ni ka kelam ka bala sedang mansar ha keleng ki jela keri India. Habayo ban yakren badu Additional Deputy Commissioner ha Ri Bhoi uba MB Tongper ulaong ban kaliang jong ka Bor District kalapit bha ban simye kila jingeda bat ladep ru ban penjari da ka pakhang met ha Ri Bhoi ka badai shibenta ban yakun pesha ya ka kelam covid khat kendai bat kuntup ru ya uta u Omicron variant badon argut ki ba syakta na Ri Bhoi District. Ulai thu ru ba ka Bor District kalapit ngor bharu ha karung kami ki pai ba ha umling covid-19 checkpoint bat labatha ru ya ki briu ki banabar baki de banwan ra ya ka RT-CPR test knang ba onla ban te lakam na ka jing posted jong u Omicron bat ladep ru ban batha shabaro ki dong trei sarkar ki batrai ha ke te checkpoint ba ki ha ban te lakam bat ban but thik ya ki kendon balabu da ka sarkar khamtam na ga benta ki to ki buan na shabar jong ke jila wat kito ki buan na bar ke jelaru ki dei ban pentip syaki borshnong knang bat onla ban te lakam nak benta ka jing posted jong ka klam covid khat kendai ne Omicron variant balahap ban don lang ka jinga trailang na kaliang jong ki pai ba bat kinong elam shnong ong uba tongper Shushu hadu umenta na kaliang ka Bor District ru kan te pyrkhing ban lumpai ba bat ki pai ba ki ha bandeng de ka mas N95 bat kier na ka balum pai ba bat nalor kata ka jing IT karu kadang ya chakmat bat na kaliang jong ka Bor District ke kentu shabaro bakin mi chakmat ban pendep ya ketika kadang ba kene kan long kelat ka bangila ban yakun pusha ya kene ka jing posted kani ka klam ula ban rap shushu Bingkong nilayo ya ka SOP na ka government ni chief secretary harap kita ni na district but mentang na district ya di one support state di Bingkong ni iada di tentang vaccination jadi mentang na insist kalau mandatory ba di one right after PCR report 72 hours before they reach the point di tempat dan dari yang kita artificial report yang pandai test hantu but kinahapan dia isolation hadu kinayo ya ka medical report ada kiyo ay positive report ko ayat yang protocol ng komuni kinahapan ke smart tui ka quality kata kali ko ya hakan ki pon minta ki jinta ko lang ba minapo dia kan ko fino do spo ji dan ni ko sa ji step but kunjuru ya di public di political di gathering program jatuh nak sambil ya ke wedding ru ni labo 100% ya capacity subjected syaka shistamut dan wan syaka wedding ya ke funeral ru bandon syak ya ke tinggal ru ni syak tam basan kumun tinggal lawan pun ki kendon manyada ki beliau nak kali subscribe ni Omicron beda ya pemerintah ni nak tam yang 100% buat ni nalek atau prediction pun ban mentah mundu nai ban mandu ni nang ya cepat ni nang ka vaccination kaya ni kan IT kam nak nang ya cepat ndengin sang le ni sale di bawah organisasi ni but kajing kesan ni pai bahi kalau pelong ni yang ni bangin yo kan 100% ban ngit ber kajing kesan ni mentaru ngin kot susu hamjan cerita 100% but ni nak anjok ni Omicron dia mungkin ni asam mentah menenu ni asam hanya ko holding ni ko de mentah ni ayat terter ni ayo ya kelis na ko i school education officer de mentah ni target ni sam na session terter ba sen di school ni ayat full session di school ko ni ayo kita board ba am layo berin ladam de contact person group di ngala penting yang respect dulu perbedaan di aramut layo ni nalong kata harus mengenai tentang banyak abu pun kendon dulu sistem besar pada di gajing ya jingin di berapa ini banyak kontrol yang mereka respect dulu perbedaan tu di pai ba punya pembeli ni kemas kalau punya mau pemangai ka N95 mask ini ka ya dah ni tu ka 3 mask dari kia pungnya ini kajian masuk ya kan ni kepada kajiannya nak pada menu bagi su jiru kita berkumpi yang ni supply mask nampak nama pempong ni aku tu supply mask ni kan ni N95 mask kalau melak banyak dah pura nak punya Omicron variant
But mungkin tu yaki paipa patame ki ramba ani bukan Jepang ba ni medek sini ni cakap ba boleh bundriu bundriu nang marba uni variant ka orang very transmissible ko ay ban pol di kala hi bangin na menyada na kan sampai ni variant kolong ba minum ya terus ni cakap paipa but ni man ay ni vaccination urut nama kumala ni he tu cakap ati sala tu diriu vaccination ni kedi kamu effective way maka but betul ya spread dengan dia